ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV पाउमिंग ताबरी बसमुताराम नोकचरी अहमद मरुब पाउ कांग्रेस की मेरे डॉक्टर मैना डिस्क्वालीफाई तौना बनन कांग्रेस पार्टी सिंह ECI द वाकत कदौरी इसिंग फंगदबगी मायोक्ता तेरा खोंगसांग एरिया द मियामना तिदिम लंबी थिंख्रे अमदे अप्रैल था खक्तदा ग्रेटर इम्फाल की अकोयबद मैहोलांगपोक की थौदोक कुनग तरुक लेखि मैहोलांगपोक थोक्तनब होनमिनसे हाइना फायर सर्विस के डायरेक्टर चंद्रमणि ना अपील तौरी पाउ संदोंग पिजरी कांग्रेस की मेरे डॉक्टर मैना डिस्क्वालीफाई तौनब नन कांग्रेस पार्टी सिंगना ECI दा वाकत कदौरी वाफमसी नसी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के ऑफिस ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा पार्टी सिगी इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की मेरे डॉक्टर RK रंजन ना फोंदोखिबनी पाउगी मिफम अदुदा बीजेपी महिला मोर्चा की सेक्रेटरी बॉबी लाइश्रम अमदे वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर S टिके नचिंबा लुचिंबा सिंगना सरुयाखी बॉबी लाइश्रम ना फोंदोखिबदा भोट थादखिबा नुमित अदुदा खोंगापाट अवांग लेकाई पोलिंग स्टेशन नंबर 38/4 दा कांग्रेस की मेरे डॉक्टर टी मैना मसा भोट थादब लोइख्रब मतुंग पुंग अमा मखाइरोम चोंथना मफम अदुदा लेंगदना लेखि हाइबग लोइनना मदुगी खुदम चांगदम याउबा वीडियो फुटेज पाउमी सिंगदा पुथोक्तन उतखि बॉबी ना मखा ताना पोलिंग स्टेशन अदुदा कांग्रेस ना प्रॉक्सी वोट निफु हेना चथखि थौदोक अदुगी मतंगदा आरोदा नुंथिल पुंग मरी ताद्रिंगै की ममांगदा आइब चेरोल पिदुना वाकत खरबसु ngasi phawba thabak amata paikharaktabasi laibak thibani masida natana polling agent singdasu kihan ki haiba maral sikhi mirep RK ranjana handak pangthokhiba mikhal aduga mari leinana thasi ki tang taragani palda hotel imphal da non congress party singi oiba mifam ama pangthokhi mifam aduda andro amadi khongam pana chingba che nabaleba mafam singi video footage sing puthokuna khanakhi loinana congress ki mere ki mayokta ECI da party singa tongan tongan ba wakat che thangat pa haiba warep lokhi masida natana डॉक्टर टी मैना थासे की तांग तरग मंगादा मिखल असिगी कैंपेन की मतम लोयरे हाइना ECI ने लौथोख्रबसु तांग तरग तरुक फाव कैंपेन चथखि हाइब खंगमले मांग मिखल माय पाकलबसु रिजेक्ट तौबिनबा ECI दा वाकलगनी डेमोक्रेसी की वान टोक लेना मियामना अपाम मिरेप खनबदा बीजेपी ने येत कदव लेते अदुबो नंफु शासनदा सरकार पाइबगी नमादा शक्ति सिजनदुना मिखल माय पाकनबा होनहनिंगदे फोंदोखि इलेक्शन में हम दोनों मनुष्य से करने हो से कोई इतने नहीं है सीने में बाकी अदला सुबह पहुंची कंपनी के हर यहाँ पर रेस्टोरेंट के लोग के लिए हमारा रूम खाना वापस सामान खेले बीचों पास तो बोली बड़े बड़े सीने रूम से खाना वाले तो आए तो पैर कहीं तो कितने के सुबह हमारा अन्य लोग से बहुत पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में हम का डॉक्टर मैना मान प्रोटोकॉल वायोलेट तो होता डिस्क्वालिफिकेशन तो उन्होंने वाइट प्रोसेस में तो भी उन्होंने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम का मानी मतलब ट्राई करके नो कंप्लेंट रोज तो उन्होंने वापस करें थगना चानब इसिंग फंगदबगी मायोक्ता मियामना इरांग होरक्तुना तिदिम लंबी थिंख्रे अवांगपोकी ओइना थुमी चेंदबा ख्वाइदगी चावबा लोकताक पातगी किलोमीटर अनिरोम लापना लेबा तेरा खोंगसांग बिदगी लेमराम खुदेकपे त्रोंगलाउबी अमसोंग क्वाक्तागी मियामना खोंगजंग चंगसिनखिबनी खुंजासिंगना नाइदे लोकतगी इसिंग सिजनरंबदगी मोइरांग कैथेलगी इसिंग पीनबा थिंगतखिबदगी लोक असिगी इसिंग कंखिबनी लोक असिगी इसिंग सिजनरंबा खुंजासिंगना ngarang तेरा खोंगसांग बिदा मिफम पांगथोक्तुना वाटर सप्लाई लेफनबा कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल वाटर ऑफ नाइदे लोक कौबलुप अमा सेमलगा खोंगजंग चंगसिनबा वारेप लौखे वारेप असिंग मतुंग नंगासी वाटर सप्लाई की इसिंग लोकफम थुगाइबगा लोइनाना लंबी थिंबगी खोंगजंग चंगसिनखे मियाम की खोंगजंग अदु लाक्सिनबा होनबदा मोइरांग पुलिस ना टियर गैस कापतुना तनखाइ मधुरा अखोई इसिंग हाइबा मोगी पार्लियामेंट में थमबदगी मियाम सिना प्रेम मेरक्तबदगी मियाम हौद्रा मसी अखोई इसिंग लेद्रदी हिंगबा यादबनिना सा सल योय बायबसे इसिंग याउद्री हिंगबा यादबनिना मसी अखोई योगसी सागतना ngasi तौरिबा फिल्मसु ओरिनी अखोई मिबु फदनबा तौनिंगबदी नते अदुबो मोइना अखोई सु थौसुंसा सादबा मोरांग स्मॉल टाउन गिना दखनबा अखोई केंद्र सिदा हिंगमिनरिबा सिगी सुंगन गंदबा सिगी पेंदबा लेबदगी अखोई सुमायना अखोई अमंग ताथोनबसी अखोई मियाम बुबना रिजोर्सल और कने तोमिनबने चलिबा अप्रैल थासगी तांग अमदगी तांग
kunga mathoi fawbagi manungda Greater Imphal gi manungda mehu langpok ki thodok kunga taruk thokre haina Manipur Fire Service ki Director K.H. Chandramanina ISTV News ta phongdorkai mahana makha taraduna miyam na mehu langpok thoktanaba yumda niyong gi wangmada thau pesin da tawbigano thabaga ma chalamdai da electric ki switching off tawbaga loinana gas cylinder sing leak oibra haibasi matam pumnamakta check tawbigadabani jurub beri thakpa matamda ningthina checksin bigadabani matam sangna nong churuktabana maram oiduna mafam kayada ising phangnadabagi awaba mayok narakpasina karigumba mehu langpok ama thorokpa matamda ka hena khudong thiningai oinabagi machak amani lere khulakta leiriba lambi singi nakalda leiriba myoy singna lam khopchinduna lambi sing pikshilakpasina maram oiduna Manipur Fire Service na mehu langpok ama thorokpa matamda mai kanba chatpa matamda khudong chadaba kaya mayok nari yariba makai miyamna bhab taminaduna lere khulakta leiriba lambi singasi gari achauba ama chatpa yaba lambi ohenbigadabani haujiki matamda mehu langpok ama thorokpa matamda ahanbo oina yumbu aduna mai chakpadu kharadang oirabasu kanba ngamnanaba yung khudingmakta fire extinguisher amamam thambagi tangai fadaba leire mahana makha taraduna Manipur da hojik mehu langpok thorokpa matamda khumang choksinna thabak tawba ngamnaba fire service substation khara hapchinbagi tangai fadaba lei mai chakpagi thodokta mangata thokiba amadi asiana yawba matamda madugi compensation pibagi thabak ase fire service da leite awaba tarba imung manung aduna insurance yawram labadi madugi insurance company aduna khudong chaba sing pigadabani haiki mai habaje amutra pumba mai heda horpulate piklaba mai kamdigi horpungateni aduna yung khudimakta orga sense dukan khudimakta poten kha ismuja aman nadaga ani ga ohum thambai daga thabune thawthum thambidaba mayula mo implement thawthum thambidaba mai ke nugi china bada anu idaba anang ki mo ponabo mayula bodi chekina bije pona common discussion in the group in the family amo wina meter amo koi yaw chi pabigi mata na yamna phones haidar yam kan woma kayma tare ye koi ya bigedi ke mating khla kide na khanba ya bigedi to ya kai adu hai masi koi chari ken leite koi just here do hai to khagtani adu mari individual all kan uduna magi insurance yam tamda magi to ngamti mani bothada balera matungda EVM machine sing thamliba strong room sing da political party khuding mangna masa masagi khangjeba mawangda sil toksinduna thambaya haina chief electoral officer Onab Kishorna ISTV News ga unabada phongdorkli mana makha taraduna hayeng Thobal district ki manung chanba 31/1 Mongjing a polling station da hayang amukana bot thada nagadori basi gidamakta sem sabaloire mapamasi hypersensitive oina sakhangle amwana pangthokadori ba mikhala sida pamdaba thodok thoktana ba made miyamna masa masana pamjaba miyo singda bot thada ba ngamna ba gidamak section thorang lokapaloire haike ISTV News na phangba wahangi paukumda Onab Kishorna rajniti dol kayana tongan mafam singda amukana bot thada hanaba dabi tawba yauri basti bot hanbagi wafam leite haike strong room sing hauji akanba security gi jackson thawang lokhatuna ngak senbagi thabak chathari masida kanagumba political party singi miyo singna chingnaba amadi pendaba leirabasu strong room gi manakta ahing yarektuna leiba phawba yagani haike candidate singna magi kanagumba mi ma hariba strong room si ngak sendi han haragadi election commission su kokoi mi khara zum strong jingak sen bai dang ta mana kapda ahing le tuna phawba leiba yai na dang tawi madugi provision nei mai ta na section tharang ro na ta kana tawre adu election commission in the su koi mafam try koi da mi ge section da ayu pung ni pa da gi koi board se counting hobani Rota badwai to bodi koi kaung si loi ne khali thasi ki tang taragi numidang yumdagi kauthokraga halaga hundok lamba ningthem pukri mapal dagi athokpam ranbir misi matangda chenaba organi haiba takhelambam local porompat police na lamsang dagi fare hairi local fare haiba ki pau phangbadagi lamda madong ki mioi kayana laikhidraba ranbir gi yumdagi horaga wangkhai gi akoibada miyam gi oiba khongchat ama chatkre mihakta local fasi tawna halu kanagum amatana mahapu changjafam pibe yaroi haina khongchat aduda saruya khibe mana phongdorkli Tabagasi to women them the Yana Sum Kakatana Lake Taragadi, Makata Basinga Mutolo, having any like Aduga. I quite like I take him a coin, Mamma Punamaka, Tokre, and Kalasi Adua. My anima from the level of the mark the Aropani. Me had Bagit Tonale of Mahana, Amuhana, me hallow heavy, hanging like I quite the Mahasi at the Chinta Singana Harabadi, she Bagit and the Piba Pachidova.
मसी अखोगी प्रजा की अपामनी लागिबा मेगी तांग अमदगी अनिसुबा फेस की ओइना तोंगान तोंगान मफम कयादा प्रीपेड मीटर सिस्टम चनबा होरगनी हाइना मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल सर्कल नंबर 1 KH खंबा सिंह थादोरपा चेरोल अमना खंगलगई 11 kV फीडर की ओइना प्रीपेड मीटर सिस्टम चनबा होगदोरिबा मफम सिंह अदुदे 33/11 kV सबस्टेशन कैसामपान कोनबा कैसामपाट कैसाम लेकाइदगी होरगा वहेंग बम लेकाइ यावना सगोल बन तेरा बाजार फावबा 33/11 kV सबस्टेशन लंफेल उरिपोक फीडर न कोनबा नावरेमथोंग लाइश्रम लेकाइदगी उरिपोक तोरांग बम लेकाइ फावबने 33/11 kV सबस्टेशन नंबर 2 न कोनबा या स्कूल दगी ना चिंगा मथक फावबा 33/11 kV सबस्टेशन खुमन लंपाक डीएम कॉलेज फीडर न कोनबा खोंगसाई भेंगतगी सलामथोंग फावबा 33/11 kV सबस्टेशन खुमन लंपाक स्पोर्ट्स फीडर न कोनबा तेलिपति अमदे हतागी मफम सिंगनी 33/11 kV संगाई पाट वांखई फीडर न कोनबा वांखई कोइजम लेकाइदगी अनरो पाकिंग यावना नामबम चुटेक फावबा अमदे 33/11 kV सबस्टेशन खुमन लंपाक मंत्रिपुखरी ना चिंगमैरोंग वेस्ट दगी संगाफम पाउमई कॉलोनी फावबने जेरोस नमकाता न फोंदोरकपदा MSPDCL na paikhalak liba thawak asida miyamna mateng pangbiu han line kaktak khaba madi niyongi wangmada mai loksliba consumer singna masa masa gi aton basan pham sing pithol gaba matungda prepaid meter gi khuthangda mai loksin be yagani haina cherorasna makata na khanglagi manipur da mathau tawriba pawi singi yenglaga lamphel kombire kaitel da laiba subo hospital and assisted reproductive center na jada kun taraga layengadauri masing matangda subo hospital ge gynecologist and IVF specialist Dr. W. Imona ISTV News ka unabada suba hospital da layang matamda paumi masa khak natana mahaki mama mapa loinabi amadi machagi damakta chada kun taraga layangani Manipur da paumi singna lawiba thodang asi yamna chawi ahing nungthil khaidana mathau tawriba paumi singna phangliba senpham ga yengnarubada chanadabagum tawi mahaki hospital da paumi singna layang balakpa matamda makoina thingnariba awaba kayagi wari sing taraba matungda tangai fadana khongthang asi lokhalakpani दरकार होइबा मतमदा चपचाना कापकदब हिदाक फावबा पाव खोंब चटलिङैदा काफौदबदगी खुदों चातब कया मखोइना मायोकनबा यावरि मरोइना नुपी पाउमी सिंगिदमक्ता खल्लगा मखोइना लायंग बचतप मतमदा मरि लेनबा अथॉरिटी सिंगनसु खरा कोमथोहनिङि फोंदोखि आइना सुम ताजबदा मोइदा फंगिबा खरसम रिम्युनरेशन खरा फंगिबदसु आइ ngसाइगी IVF नत्रगा IUI की तौपी हिदाक कापुम बतु पिसाबी याम यामपा मदुन हेक तंजा हेचादबा मसिगुम याम थेनजरपा असिगुम मयाम सि खल्लगा अमसु मखोइदा वाइब मयाम सि चैथिंग की खल्लगा आइना आई हॉस्पिटल के साइट की सोबो हॉस्पिटल साइट की गरी खरा कंट्रीब्यूशन तौनी खले जबदगी आइना मेगी तांग तरा तरु आई एस्टैब्लिश तो बिगु लिमिट्स तगी होरगा आई फॉर्मेशन तगी ओइबा असे आइना 20% चाम द कुन सिदी आई इन ऑल रेस्पेक्ट मसी आई कितंग हमज खरा सिदंग आई कंट्रीब्यूशन तौजगे हाइना आई मसी मदि थमजगे मसी आइना फॉर्मेशन नंगा सि तौगिरिबा वाबिरिबा लखतबिबा मयाम सि यंगा आइना मयाम गे मत कितंग कंट्रीब्यूशन तौजगे कौब्रू लाइफमलैंड कन्नबगी अचौबा खोंसट अमोइना साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना लागिबा तांग कुनगा तरुकता चटननबा सेम साखरे खोंसट असिदा ऑर्गेनाइजेशन असिगी लुपलोय नुपा अमामसुंग नुपी मरिफुना सरुक यागनी जिंगी मफम सिंगा लेरिबा अरुबा लाइफम तिनफम कयाबु योखतनबा चंगसिलगिबा खोंथांग असिदा मियामना मतेंग पांगबिनबा खंगलगली Ngarang nungthil iroi semba power substation da mai horokuna power substation asigi sarukara amangata thokre mai chakpas number moi duna power substation asina mai piriba mafam sing pungkhara mai mamke thodok thopam da Manipur fire service ke kanguna changsilaktuna mai kanbagi thabak jathakibadagi kahena amangata thon khidre Padmasri Award Fanglakhabi Elam Indira Masung National Master Athletics Gold Medalist Lekangbam Inau Bibu Ikai Kumnabut Pagi Thoram Ama Lelambung Makong Apunba Nupi Lupna Sintuna Lup Asigi Sanglendang Asi Pangthokre Thoram Aduda Thabaktagi Potharaba MPS Officer Baruni Ward number 3 ki Councillor Madi Nupi Luki
President M. Sorojini yauna miyoi kayana saruyaki. Padmasri Indirana Art and Culture gi lamda khanghairaba oja guru kaya ngasi phawbada Bharat Sarkar amadi Manipur Sarkar na sakhangbi daba amasung yengsinbiba watpatagi punsi lomba yaukre. Hawgalagliba mirolna asigumba kaya si thoktana ba punna honaminasi haiki. National Gold Medalist Inaubina nupi singi thaudang asi yamna chawi samajama sembada nupina achoba thaudang lauri haibasi ekhoi pumna makna kauthok leidabani haiki. Zigas Wakiba Konsam Barunina Nupising Loriba Todang Ningsing Bagaloina Amata Oina Lingjel Manana Tabak Tomina Bagi Tangai Fedabale Haiki. Positi Manipursi Posing Haibata Equisumba Sakana Tawil Takayana Tokana. The guy volunteer from Tokana Mayama Tawisika Ginudu. Sakari Sati. Sagaldi, Madu, Loina, Yanksanamde, Lunata, Humandre, and the guy in the set of Dragati, High Yow Dragati. High, but you can see, might be putting the problem. ISTV South ki meeting makada kunganipal suba sector ge kunithoi suba Assam Rifles ki kanguna wabgai yang bida operation chathabada PLA gi Naurem Komol Kobamioi ama fare haina IG Assam Rifles South ki PRO na thadorpa cherol mana khanglakli Indo-Asian Friendship Organization Manipur gi ani suba mapokumon thoram khurai dalaiba organization asigi secretary general Saitajit ki yumda pangthokrai thoramatuda ISTV news ki editor in chief Brajendra Ningomba organization ki chairman retired colonel Konsam Ibol Susaryake Saitajit na organization asina miyam gi damak paikhat payaba thabak kaya paikhali phongdoki Thasi tang taraga tareta pangthokiba Mikhal Gamari Lenana tang tara mapalda irong chesa ba may lekay dagi Abdul Latif Kauba Mioy ama Purambaga Mari Lenana mayang pa police na fakiba Habibur Rahman amadi imong manungi Mioy Singh thongdok tu da chena ba Mioy Singh nate athu bada tek takaitan na thadok piro haina Manipur Press Club ta paugi mi pangthokre paugi mi pamatu da saru yakiba Habibur giloina be Sheikh Hasina na phongdokiba da numit adugi ahing nongyai da mayang Imphal police ki SDPO na luching ba tim Amalaktuna, Maki Mapuroi Bamadi Imung Manunki Mioy Mapal Faraga Manga Thadorke, Paba Dudamaki, Jahin Noribi Machanupi and Yauke, Makoi Fara Honabada Police no may capa the Natana, Imung Manunki Port Chasing Sut to Gaironke. Police Laki Batuda Wakaf Vodki Chairman Suoriba MLA Fazurenki Manano passing Yauke, Taudosi Rasniti Oiba Kudong Jabalona Batabak Oigani, Maki Mapuroi Bamadi Pariba Mio Sing Marale Tabamio Atani, Atubamatam that Tadok Nabakwanabada Lebak Miam Namating Pangbi Haiki. Noi doin hake na ko to ta di yum mai thani bom lag sakane na haiba adu sigi se lale doin lale do aina mayam da haizaningi se every sanstan kudingi adagi club aduga association lairiba adagi communities loina dagi ai mokoi loingi mating pamle ai na pami se ai nu pa se mayam na action view asoiba kya tarmasu adum khangani aduga soi de jinoi mayam da action lokhat pir aduga aina haise hujiki force the mayam police station gi moina live sing sida moina yam thina tamthina tawbiba se ama adi ajo sang dagi moina pressure la ga tawbase sisi yam pende Ramsagi Makada Manipuri Oina Librarian cum Office Assistant Launana ba Ministry of Human Resource Development Ayaba Piraklaga State Implementation Society na Office Assistant Amasung Lab Assistant Oina Launabagi Tokiba Order Methagi Ahan Bachayol Fabu the Hongdok Trabade MSF Nakan Makongjang Changslagani Hari MSF ki Office the Pangtokiba Paugi Mipam Amada Vice President RN Koirengna Hausi Pauda School Marbudra Manga Hena Upgrade Tauduna Mapung Paba Infrastructure Lahen Bagaloina Library Lairabasu Librarian Laitana Lady Library Habasi Education da Yam Namaru Bamachak Ama Oirabasu Manipur Sarkar na muthat na bhonare Sarkar ki order si handok ta batarabade ching amasung tamda level loop singa akan bakhongdang changsin baga loinana ain gi thongda thingna na ba sem sabaloi hari MSF amasung lisamna coordinate togduna student organization atay singa chuksin minaduna agitation saksin gani amasung ain gi mateng su logduna Sarkar da mayik sengna dabi asi khangan gani haina ngasi gi numit asida MSF masung lisamna hongdok sari
KCP gi tha taru khudingi puthokpa lantheng minasi aikhoi volume 8 puthokrai lubasi information and publicity member in charge mangal gi cherol amana handaki jepong asida party gi kontramari suba mapokumon numit April 13 da president miyam da pibaya proposal yauri nachal na chelaba aikhoi gi yawol ihau counter insurgency operation gi mingda government of India gi moithem lang corruption na chingba article yauri थासे की तरह मरीदा थौबाल खेत्री लेकाय दलेबा वाइखोम शरद कुमार कोबमियो अमना मपुरोबे लेखिद्रबी नुपी अमबु इज्जत मांगलबा मतुंग तमथीना फुखी हाइबा थौदोक अदुगा मरी लेनना मियामगी मिफम अमा मंगलम बाक्ता पांगथोक्तुना जेसी मसेमख्रे पुलिस कस्टडी द लेबा डब्ल्यू शरद कुमार बु अकन बचेराक पिउ लेनना थौदोसिदा चेना बमियो खुदिंगमक पो चेराक पिनबो वारेप लौख्रे इरिल अमसुंग इम्फाल तुरल इसिंग माई हंथकिबदगी हानगुमना इसिंग मरांग कायना चिंखतपा यादबना पोरमपाट वाटर सप्लाई प्लांट कांचीपुर निंगथेमपुखरी खुराई वांगमा जोनल रिजर्वर मिनुथोंग खुराई साजो लेकाय बामुन लेकाय जोनल रिजर्वर न कोनबा मफमसिंग संजेमथोंग ऑफिसर कॉलोनी पोरमपाट जनिम्सदा हानगुमना इसिंग मरांग कायना मसुंग चांग नायना पीबंगम खिरोय हायना PSED मेंटेनेंस डिविजन नंबर 2 की एजुकेटिव इंजीनियर की चेरोल अमना खांगलगली जिंगा मोरांगखोम अमसुंग इरिलबोंग वाटर सप्लाई प्लांट सु तुरेल अनियसिगी इमाई हंतकिबदगी जलाइबदा अवाब मायोकनरे सिंगादांगी इमाई सु हंतकिबदगी प्लांट असना कोनबा इरोशेंबा चराउचिंग ललामबुंग असेंबली अमसुंग लांगोल रिजर्वर सिंगदा हानगुमना इसिंग पीबंगम खिरोय तुरेल सिंगी फिबम फगलक्त्रिबा फावबा मियामना इसिंग लिकना सिजनबिनबा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन डिविजन गे ईईना सु खंगली खुराई टेंचित लंबीदा ऑप्टिकल फाइबर पुबगी लंबी तौथोकपना मरम ओइरगा चथोक चसिंदा खुदोंग चादबा कया थोलै अथुबा मतमदा तौथोकलिबसिंग लोइसिनबिनबा पैरागोन क्लब की माइकेदगी मरी लेनबसिंग दा खंगलै लागिबा अप्रैल 19 खोंजोम निमित्ता MPS सिंह लौबा मणिपुर सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिसिंगनी तरामरी तौगनी हाइना लौइबा फिरेप असे लैराक मचा तादबा लमदम असिगी पुवारी बु इकाई खुमनदबा ओइना थोकनी हाइना कांगलै पार्क स्टूडेंट्स एसोसिएशन लौइ निमित असे स्टेट हॉलिडे ओइबना अमदे निमित असिगी थोरम सरुक याबा माइकै कयादगी लाकनगदबना ट्रांसपोर्ट के खुदोंग चादबा थोंदुना महिरो सिंगी राइट मांगबा याबगी ओइथोकपा लैतबना ते हाइरि साइबर क्राइम गमरी लेना पुलिस कस्टडी द लेरिबा मियोय मराल की मतुंगिना चपचाब चैराक पीद्रबदी मतुंग थोरकपा फफतगी दायित्व पुलिस डिपार्टमेंट अमसुंग इमुंग मनुंग पुगदबनी हाइना JSC ऑन साइबर क्राइम अगेंस्ट टीनेजर स्टूडेंट्स अमसुंग इमुंग मनुंगना फोंदोरकली मणिपुर प्रेस क्लब द पांगथोकपा पाउरी मिफम अमदा विक्टिम ओइरबी नुपी मचागी अपोकपा सोयबम आइलैंडना ngrangi मीडिया दा थौदोक अदुदा चेनरिबा दुश्मन तगी अपोकपना माकी मचा मरा लेते हाइबसी केस असिबु लौतुनरगा लान लमजिंगनब होनबनी केस असिदा DSP दगी तादबा मन थिगतफम थोकपदो SI अमना आयो ओइदुना लेरे हाइखि माना इसाजी फोटो कमाई तौरगा लोकदगी हाइबदी तौब सोइना ओइगने अदुगी खले अदुमाई तौरगा माना प्लान तौरगा इसाजी फोटो लोरगा माना मथम मथम तौरिगा फोटो नि तौरगा माना ओइबा यानबने हाइदरा इसाजी बदनामम सिलगा तोपनि पान पामना बने हाइदा माना सिलगा पोट गानि हाइ स्टेटमेंट असिसु पुलिस आयोना इंट्रोडक्शन तो हाइ पोट मिलाल सिंधुना लागलिबा अप्रैल 19 पांगथोकदौरिबा मैतेमे की अइबा चांगयंगदा महिरोय लिसिंग तरा हेनबना सरुक यागदौरी सांगदमनबा सिगिदमक सेम साबग लोइनाना महिरोय सिंगे एडमिट कार्ड अमसुंग सेंटर मफम पिरे चांगयंग सिगे अथोय हेन तारबा सिंग लागलिबा मे तरा निपालदा मिलाल अमदि मणिपुर गवर्नमेंट का यानदुना लमदम असिदा मैतेमे चटनबा यारे हाइदुना याना चेरोल इनखिबा नुमित निंगसिंगदुना पांगथोकपा थौरमदा खुसनगनी हौजिक सानपि पाउ नसीगी सानबगी पाउदा मणिपुर बैटरन फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना इम्फाल की मपाल कांगजेबुंगदा टीम कुनगनी थोइना सरुक यादुना चथरिबा 13 सुबा चैलेंज का बैटरन फुटबॉल टूर्नामेंट के ngasi सानकिबा अहनबा ग्राउंड दा RUBFA लाइरेन काबिना मुसा कक्चिंगबु गोल अहुम सिनोदा माइथिबा पिखरे लाइरेन काबिगी पांजिल सिंह अदु अनि सुबा हाफ के 93 सुबा 94 सुबा अमदे 94 सुबा मिनिटा LN जिरु अथंकोम अमदे TSD
Dami Bamna Chankibani. Tournament asigi aniswa ground gi sanaki badana Basal Nambul Mapalna Sriti Chanderbo goal amasino tamaithi pikre. Basal Nambul Mapal gi mai pakpagi goal adu TS Roni Kumarna aniswa hapke yangkai mathur suba minute ta chankhe. Hayang ahan ground da Trabsa Malom Amadi BSAC Churachandpur ka sanagani. Aniswa ground da IVFA Kanchipur amade Chingtam Sangakphong ka sanagani. Northern Iril Valley Sports Organization Head Office Kaibina sponsor Tauraka Uyumpok Development Committee amade Friends Union Club Uyumpok na Sinduna Friends Union Club Uyumpok Playground da team taragani thoina saruyatuna chathariba mari suba Niso Cup ke ngasi sanaki ba ahan ground da FUC Uyumpok na SKYC Sadu Korembu goal ahum sino da maithi pikre ani suba ground gi sanaki bada SCY Yunam Kunona YLYC Nongshumbu Gold Mari Amada Maithiba Piki. Hayang ahan background da Robin Jewelry Pungdongbam Amade PJPC Pukau Kabamga Sanagani Anishu background da SSC Team A Sector Amade CSC Chanunga Sanagani. District Volleyball Association Thawalgi Midyang Makada PBM Brickfield Wangjing Sabal Chekon Lekai na Sinduna Team Taren na Saruyatuna PBM Volleyball Ground Wangjing na Chathariba First Thawal District Veteran Volleyball Tournament King Asisanaki ba ahan match da SWECA Thiam Konjina FUC Wangjing bo set ahum sinoda ani suba match da TLYC Hairok na ISSU Hairok po ahum suba match da MPA Thongaujamna UWP WC Uchiwabo Amade Mari Suba Matchta PBM Wangjingna ISSU Hairopu set ahum sino ahum ani amade ahum sino da maithiba pikre Hayang ahan matchta MPA Thongaujam amade SWECA Thiam Konjinga sanagani ani suba ground da PBM Wangjing amade TLYC Hairoka sanagani ahum suba ground da UWP WC Uchiwa amade SWECA Thiam Konjinga amade Mari suba ground da MPA Thongaujam amade FUC Wangjinga sanagani Indoor Hockey Association of India ki Midyang Makada Maharashtra Indoor Hockey Association na yumbu oiduna nupa amadi nupi ke National Indoor Hockey Championship me gitang kuntra dagi June gitang ahum phauba Divisional Sports Complex Nasik Maharashtra da pangtholgani National Championship asida Manipur na ahanboy na saru yana bagidama team sem na ba Open Trial Selection thasi gitang kungamari ke ayuk pung tayata SA Ground Saudong Pung Lampak ta pangtholgani hari saru yaning ba hockey Singna full kit kaloina na camp in charge Erana Pratap amade L Chandrarekhada report tawna ba khangalakle Akupa Marol Manipur Indoor Hockey Association ki office tagi khanglabaya All Manipur Sepak Takraw Association da affiliation register Tauraba district sing amade club singi affiliation renew players singi affiliation renew amade transfer thasi tang kunga manga dagi kunga taret phawa khumalampa ki man stadium da laiba association na sik office da laktuna mari laina ba che changaloina na fee pislakna ba khalakli hauji ngasino magaiba ainga sang pau ICR Lampel Pati Pangba Paugi Matung in Sigi, Quidiki Sabagi Chang degree Celsius, Contragani Toy, Dasmik, Nipan, Quidiki Ingbagi Chang degree Celsius, Taratarup, Dasmik Manga, Nuxita, Wasting Manilgi Chang, Ayukta, Chada Humbudra Matoy, Nutildana, Chada Humpugatarup, Nongzugi Chang Nel. Hozimaro Pau Amana. Congress Kimirab Dr. Maina disqualified Taunabanan Congress Party Sing ICI the Wakat Kadari. Ising Pangdabaki Mayokta Tera Kungsang Beria the Miam Natidim Lambi Tinkre Amade April Takakta the Grata in Pali Akwa the Mehulang Pokito Kungataruk Lake Mehulang Pok Tokana Honamina Haina Fair Service Director Chandramani Napil Tauri ISTV episode Pau Matan Salujare Ming Tabi Simum Kana Krumjari.